Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulillahi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Elhamdülillah, indi nihayet Allah Teala'nın mübarek bulgan aylarına ayat basarız. Yani Recep ayı başlanıp gitti. Recep ayı, ul da olsa Allah subhanahu teala tarafından ayrılıp koyulgan bir ayların birisi. Çünkü Allah subhanahu teala aylar meselesinde Kur'an-ı Kerim'de bizge şunday haber jitkire. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İnne iddete şuhuri indallahi 12 şahran. Allah subhanahu teala karşında aylarının sonu 12'dir. Yani bizning sanavımız boyunca 12 ay bulgancha, şulay şuşa bizning takvimimiz, yani dini kalendarimiz boyunca da 12 ay. Hem şuların dürtüsü turunda Allah subhanahu teala ayta hurumun, yani haram bulan aylar, tıyılgan aylar. Tıyılgan aylar demek siz, elbette bu aylarda nindidir naşarlık, soğuş, kan kıyular qatgî rəvişdə tıyılgan deb ayta. Qalan aylarda şulay Allah subhanahu teala nindidir günahlarını qarşı almır, yani günahlarga qarşı kele, günahlar işlemez değil, lakin bu aylarda qatgî rəvişdə kesatib qoya. Hem bu aylarını biz bilgençe elbette işisi redden kele. Zülkâde, Zülhicce, Muharrem ayları, lakin ayrılıp turgan bir ay ol da bolsa Recep ayı. Hem şu ayga indi elhamdülillah ayak basarız. Bu ay turunda şulay Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizge şunday haber jitkire. Recep ayı ul da bolsa Şahrullah, yani Allah Teala'nın ayı. Allah Teala'nın ayı degeç, elbette bu ayga biz mümin Müslümanlar hürmet ko'rsatarga tiyiş. Bu ayını gamel g'ibadetler bilen boyitıp, tövbe istiğfarlar bilen motorlatırga tiyiş. Şundan soň kelgen ay ul da bolsa Şaban ayı, benim ayımdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yani Şahrul Rasul. Şaban ayından soň kelgen ay ul da bolsa Ramazan ayı. Indi manısı, en temlisi, en hayırlısı ul da bolsa benim ümmetimnin ayıdır. Ramazan ayı. Şuna yakınlaşabız. Yani Recep ayı bilen biz özümüzün ezerligimizni başlap jiberemiz. Galimler aytýança, naq mene şuşa Recep ayında mümin Müslümanlar Ramazan ayına ezerlene başlanırga tiyiş. Şuşa ayda tövbe istiğfarlar kılıp, özümüzün gamellerimizge hesap berip, yani hesap kılıp, özümüzün gamellerimizni analizlap, qarap, nindi hatalarımız var, nindi kimçiliklerimiz var, şularını düzeltirge tırışıp, Allah subhanahu teala karşında tövbe istiğfar kılıp, tövbe nasuh kılıp, şu günahlarımızga koytmaska özümüzge bir vagda berip, birer kişini rejitken bolsak, nahakka birer nesuz eken bolsak, şular aldında gafu ötünüp, özümüzün kimçiliklerimizni düzeltirge kerek bolar. Şuşa ayыбыз bilen özümüzge negizni ezerlep koyabız. Şuşa ayыбızda arılık şeşebіз. Tövbe istiğfarlar bilen özümüzün turmuşuğuzni yemlendirip jiberemiz. Şundan soň kelgen Şaban ayında ul da bolsa Fusibu ayı. Yani ul ayda gamel g'ibadetlerimizni, nafillerimizni tagın da arttırıp Allah Teala'ga yakınayabız. Gamel g'ibadetlerimizni arttırıp özümüzni Ramazan ayına ezerlep koyabız. Hem indi Ramazan ayında şuşa utarkan arılıklarımızın, şuşa üstirgen arılıklarımızın jimişlerini tatıyız. Hem gamel g'ibadetlerimizni ağırsınmışa, rahatlanıp, ko'ngiller ko'tarinki ravishda urazalar tutup, taravih namazlarında qayim bulup, namazlarda turup, özümüzün Allah Teala'ga yakınayuğuzni tagın da özümüzge bir mübarek ravishda kılabız. Yani Allah Teala'ga yakınayır için tagın bir adım yasap koyabız. Şuşa gamel g'ibadetlerimiz naq mene Recep ayından başlanıp gitti. Yani Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayından tış en köp tutkan, en köp uraza tutkan wagtlarynyň birisi ul da bolsa Recep ayı dep iske alına. Şoňa görä elbette biz de mümin Müslümanlar Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ümmeti bolarak, ana iyergen bendeler bolarak anın şuşa sünnetine iyerge diýiş bolabız. Recep ayının bir güne günün bolsa da şuşa gamel g'ibadet bilen boýutyp Allah Teala'ga yakınayarga tiyiş bolabız. Şuşa Recep ayın bir günün güne bolsa da hürmetlep, Allah Teala'nın ayı bit bu dip, nefil gamel g'ibadetleri bilen tagın da boýutsak, hiçşiksiz Allah Teala'nın rizalygyna erişir için bir adım yasagan bolarız. Hem şuşa ay meselesinde Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin şunday bir hadis getirildi. Yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem özünün bir kardeşi, bir sahabesi bilen
каберлекләр яныннан үткән вакытта бик каты рәвештә җылап җибәрә. Ягъни үксеп җылап, инде үзенең шушы кайгыруын күрсәтә. Һәм шушы сахаба Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең шушы хәлен күргәч, аңа бер сорау бирә. Я Расулуллаһ, я Аллаһ Тәгаләнең илчесе, Аллаһ Тәгаләнең хәбибе, нәрсә булды? Сиңа берәр вахи иңдеме? Аллаһ Субханаһу тәгалә берәр газап китерәчәкме? Безгә берәр нинди куркынычлык яныймы? Дип сорагач, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи вәсәлләм шундый җавап кайтара. Я кардәшем, без шушы каберлекләр яныннан үтәбез. Бу кабердә булган кешеләрнең күбесе газап кичерә ди. Ягъни бу вакытта сорауга җавапларын бирә алмыйча интегәләр ди. Ләкин шушы Рәҗәб аен хөрмәт итеп, бер генә көн булса да ураза тотсалар, бер генә көн булса да үзләрен гамәл гыйбадәткә багышлап, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын эзләгән булсалар, шушы газаплардан алар чигенгән булырлар иде. Шушы газапларны алар кичермәсләр иде. Аллаһ Тәгалә аларны аннан азат итәр иде дип әйтә. Ягъни шушы сүзләр белән Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи вәсәлләм безгә Рәҗәб аеның дәрәҗәсен күрсәтә. Рәҗәб аеның шушы югары дәрәҗәдә булганын гамәл гыйбадәтләр белән безгә аңлата. Шулай ук Рәҗәб аендагы булган вакыйгаларны да искә төшереп алсак, бик хәерле булыр. Чөнки нәкъ менә Рәҗәб аенда Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең мөбарәк булган әтисе Абдулла белән мөбарәк булган әнисе Әминә кавышкан вакытлары. Ягъни Расул Акрам саллаллаһу алейһи вәсәлләм бу дөньяга килер алдыннан булган вакыйгаларның берсе. Шулай ук шушы Рәҗәб аенда Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи вәсәлләм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә белән күрешә, аралаша, ягъни Миграҗ вакыйгасы була. Аллаһ Субханаһу тәгалә тарафыннан мөэмин мөселманнар өчен бер бүләк шушы вакытта бирелә. Ул да булса 5 вакыт намаз. Икенче бүләк ул да булса Расул Акрам саллаллаһу алейһи вәсәлләмнең шәфәгате. Нәкъ менә шушы вакыйгалар бу Рәҗәб аен югары дәрәҗәгә күтәрә. Шулай ук без дә мөэмин мөселманнар бу вакыйгаларны күреп, бу дәрәҗәләрне аңлап, үзебезнең гамәл гыйбадәтләребезне тагын да арттырсак, һичшиксез Аллаһ Субханаһу тәгалә безне дә шундый ук рәвештә хөрмәтләр. Шуңа күрә әлбәттә без бу форсатны калдырмаска тиеш. Бу форсат белән кулланып, Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешер өчен үзебезнең адымнарыбызны ясарга тиеш булырбыз. Шуңа күрә әлбәттә без дә мөэмин мөселманнар Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейһи вәсәлләмгә ияргән бәндәләр. Аның әдәбе белән әдәпләнергә тырышкан, аның әхлагы белән әхлакланырга тырышкан бәндәләр һичшиксез аның сүзләренә ияргә тиеш булырбыз. Бу айларыбызны Аллаһ Тәгаләгә багышлап, үзебезне төзәтеп, Рамазан аена әзерләргә һәммәбезгә дә насыйп булсын. Раббана атина фид дөнья хасанату ва фил ахирати хасанату ва қина азабан нар. Аллаһу акбар.